photo be beam and I'll be to me the boxer short. I just wish at the chair or my person or muton. Then was Yakupa the moment toy pa. Orano, the boxer shorts are a ya or to edition. A ya Nandi Pana, a shannon. A ya no shata, the bay, say boxer shorts. No, won't you mean say boxer short? Then we'll flag in tea. So Ahenkan FM. Wawate. Untimi she boxer short mfake ntenguso. Eno ano no. Ocha me kwa me rap doctor ena busua wote ne nka no. Timumra Facebook me she love wa she boxer na uhu den. Ni di na me bo no. Me so uhu den. Boxer, me hu blue. Black. And o she morning coat white. Eno pa na uhu. Ukwa sorry kanu kra. No pa na uhu. Boxer ni di ni love equation by okay. Me say. Wow, dia na uhu. Asori be na akọ. Sorry be na diwo. I me who before God and man black. What can that was who blue. That then no she no. Enya no okay, one so was here. One so she watch my make come. One so she kura glass. Na ayi green pepper or red pepper bo. Apart from the abu dia bia na hu. Space. Okay, yes what. Me so food yo. Visual art wo. The truth shall set you free. Akuya ganwa. Yes. Kano credit na hu. Visual art, graphic design. What say be ani e de we ya ba be see se ne hu ni no. Draw. Enti dia. Enti. Maybe dia mi hu o dia. Do me dia mi hu sa obo watch. Enya enwa okura red pepper. O shaman white. Hu ne to. Also the boxer na kata. And I'm so hu ne to. Dabi hu ne to. Hu ne to shape. Oh, so be ma de. Enya be ma de. Me so hu ne to shape na hu. Yes or no? Hey. Maybe I'm tea. That's a morning coat. Yeah, there. So food your picture where you die. We credit to me, we credit that a book compound. Kenteno. We credit a book compound. We sa picture. The other you a book compound. Ento aso. Adi a book compound. As was showing at you was showing anymore. Apieti. Ahenkan FM. Abusia ya twaso ya Freaky Frankie Friday Kasiebo na abu man ye we yiyom. Na so ye din ya ye betichire ye re. Yakoye Christopher nko ade wuo no. Eno ani ye mfa so nti ye din ya ne ya tichire ye re sa. Na ya twaso no. Ababa wa Vivian Jill Lawrence ani ne ho ofepa akokọ na no se nkitikiti ne hune na santem ne ho ofe ye pa na wanu susu ne jiga we jiga nyasem ketwa jiga we jiga nyina ne sem Abrante bi di ba mountain so akwa me boga sinichani wa de ba mountain so na chese wa de betu dwa wa kire se man na wa mu twa sini ne mu be asa wa hanchichemu yi adiosun 70% wa mu nyina da sabio be sibra bra anwa wa mu bo hookups ya nwa na se wa mu ya wa mu saso so timi kwa ma no ne video yo de ba mountain so social media TikTok ne nkrofo agentre ha ne ntre ne wa anya sam ketwa na se koba ne sa no ana baba wa Vivian je wa no so wo twasini man wa mu twasini wa mai mu no waka hu bienti ya modi nkura wa no akoye oba wo twasini ni de waka hu bie ana wa de aba betu dwa wo kire mu sasa ensem no nukura bi anim aye hodorada sam na papa na tena se ana wa de aba montenso wa man wa mu twasini ni wo se wo mo wo mani da ho ye papa bi mu ya maame no bi ya nananom entanya ade asa hookups no wa mu do am ho ebe kwa kwahye mu biempo wanu Vivian Jill Lawrence so se wa bon ho modern pa ni ejuma wo ye bi uba no oba besia wo sam na nim fifire ensani woni na ebusua wa hu bedie ne ebe kwa wo manu ntia wo se wa no
wo beta wenu mebe onwanwa enti wo so wono de wo kapa esesa nsema abrante ne de ba Mountain so no kura bi anim no Vivian je okura wo se uyi ni senior wo twa to nchen ani na adwuma ahodo wo ye ato nchen wo so wono kura bidie tuntumi kura no wotombi enti won transenya hwe hai mo obi fa nsem sen emegu nanim ase ya no ye di kind ni already atagi ye dada wo industry no ko ka bibisa na sa confirm me de atagi ye me ye adwuma basa enche bia na me lodi bidie kwatema na me card bidie achi from Kumasi to Tema na sa hook up no amba me penso me nyina na nsia na me hu adekra ye hook up ye time no untimi de che obi kra wunim no na pesanka se obi afre wo force se bra na wunim ni pakro Ahenkan FM. enti abusia Vivian je Lawrence no no wo kire mu se wo ba besia wo ba na ne ka edini bidie ka echi from Kumasi to Tema en kran pumpuni man tenduru akra se twemu kwatema enya sem ketua o enti sa hookups ni sema film producer na ya Kwame Bogade abeto Mountain so no se Ghana fo ye mongu Ebusia mayanku ya nimu abrante ba ko a woto nwom pa ne ne de Kidi Sugar Daddy Kidi baby a kan sen record labels ne doso ono de wo Links Entertainment when a ja omoboabo no ato ne nwom a omutumi de ba bontem yete na nanse nyan ntia se Kidi yare bi se stroke ache no wode nkrata ba bonte nanse ya ebe chirechirem se stroke bi anche no timu a mo keka sansebe no munya na dofo a wo mo show concern na dofo a omo frɛ no busa na se de odomase dada omase bebre na abusia ode nkrata ne ba bonte wie ye no 14th April ya ewomi and what the buy 14th April 2023 and what the sankrata ne buy e ba sa fe de wa back or ba beto ne nwom ne nyame adom ne ho ato no abusuan sa da sore ya Kidi asa posti nwom bia emu nsam no e kire se wo se ne ono ne so wo kasa ne ho ato no pa no wo boa abusuan ye ntie nwom no. If I tell you say I'm okay, I lied. Everything I feel in my heart and soul. Inside, I don't wanna chill out with my spirit inside. Don't waste it, make nobody call my phone. I've always been on my own. Ahenkan FM. Enti abusuan nwom no na wote ye na chese wo se o ka kiro pa se ne ho ato no a no oboa ne ho nto no kra ubehu so wo sere ba still na nimu die no wo wu se ye de ne brabo o kire wa ka obeka se enkobo mpa ye ma no obre enwom no de eka no se eyampa se enwom ni mu nsam no ene de tebia wo komu sezei no se etesa yenim sounds what can the letter be aba say ne ho ato no what is anyum we so aba ya say anyum no de 27th April and obe release anyum ni nyina we de ketuam and what de aba no nti unim paye bo a bo ma no unim konfo so kwa kobi ma no ai baby anim bia o peki di asem a ebia na de ofam no emu odin asemu na nim kwa hwem Ahenkan Kwame Taylor na me fama na kofe what all the buy atariano no fama hey tie Kwame you can talk too much utie why someone ladies are bad me kind if you can talk too much you talk too much o say bro funti e kan se ne me kan Kwame Taylor nkwade ne bro fun kwa ne betimi akan ntimi kirem udi ko di enye if you talk too much why someone ladies are bad so much we do that sasa hey and Kwame baby I me say so much we do that sasa na some no ka say emfa yensem ne e be kan anam
Me hu otia me kwa me. Ananya otia me kwa me asem no ka. Emisa. Anase ebetimi nso ayi o. Ayi ba ku ye kan yi. Oh. Papa fu yi omo nhwe me. Betimi aye no. Betimi aye no. Enti you do that sasa. Abusia na pia da o Freaky Frankie Friday. Somebody can kasa na ye we yem. Enso no ye den e be chichire ye hu. Oh yes. Abusia Facebook dia na me de to asue yaw ede ne dia ba yaw ahemfie aman koma ahemfie wo dia ba wo se wo hwe kase ne live chese wo ma bie ma wo Gospel Oak Barber Shop inside Amakrom Kumase ana chese wo mo hwe wo ye damasepan ne ye kokora Kingsley Kwejo kwaten so de aba wo kire se wo hu hu mfum so bia nti Ghana for ye pedede dodo wobi broni pa na twa ya de boxer shorts ba ya nka wobi agye gyina so lunch de amano ya nka se ye dem de ya ebu egu ade ne ye yesa enti Kingsley dia wode eba ye no Shama ba Edna de aba no che mu se Galamsey Patriotic People's Party Nana Kafra Galamsey Patriotic People's Party na asenso dia no Ashesudia no wade osono ana aba ana wade flag colors na yemiensa blue wom white wom red wom ana wade aba ana wade WC esusa title intimi ni